U današnje vreme je veoma moderna tema da treba biti u ženskoj energiji. Neki gušter. Došlo je leto. Šešir. Kako biti u ženskoj energiji kada te je tata vaspitao i odgajao kao sina? Ja sam sposobna za svašta nešto, logična, pameti imam podosta i kako biti u ženskoj energiji sa takvim i predispozicijama i razvijenim, boga mi, kapacitetima. Pitanje je sad, a vi dame, jel uspevate da budete onako dame u nevolji ili ne? Ja nešto slabo.